Ana bugün bazardan alıngan bıştı. Hazır elge çıkarabız. Birinci boyun bir çene koylar. Geçede tartqamız. Açıqraq bolsun da hazır göyle boy çıkpay qala tandayımda tartmasan 55'ten üstüken 55'te koyur taza. Buluyunlar tartıp koy. Hem alçaktan görüp surap atacak hem açık bolsun barca aç. 1-2 santimetr dili. Nesin gereği yok. 1.55 taza. Eğer tokup durup tartsa dağı götürülüp ketedi. Tokubay tartış gerek de boyun. Çoğun verse. Yaşın acaks. Hazır tokuyuz. Minemiz qanday ma'lumot berdi. Oşonu elge aytabız. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatly görüşler. Mına bugün Bazarqorgon bazarından alıngan bıştı tuğanlar. Bugünkü Allah'ın bergeni uşul oldu. Negizinen jaktırganыбыз uşul boldu эле. Alganыбыз da uşul boldu. Bıştı boyun tartıp koyduk. 1.55 eкен buyursa. Desoluğu jakşı eken. Çöp verdik, susunu verdik, jeyem bermedik. Bir siranasından anan malumatını vereyle. Ortadagı eti yok, arıgırak. Oldu şunday tokta Kıyal. Malumatını vereyle. Kıyal bunu erteden başta öyle sen özün görüp egesi menen özün süйлöştün da. Kanday malumat aytты? Bir karma bağılıp bir kolunu üzdün, başkalar bağıldı. Andan keyin kayra nasip eken akırında özün karmadın. Ertem menen акчасын жогору айтып атты да жантере. Эле өйдө бийик айтып атты. Анан ичинде сода кылдык анан болбоду, анан базарда көрүң деп. Ошо базар акырлаганда алдык колго тийди го көрдүм. Ошо эртең менен барып мени көргөндө эле жакшы нерсе экен. Мына тууганда узундугу, бой башы, курсактары баары жакшы экен. Таза бышты. Мына кабагы. Мойну, көкүрөгү, буттары таптаза. Анан кечеки данчак кандай болду? Данчак сатылды досум. Данчакты ошо чыгарганда эле Бишкектен бир бала бага бергиле деп сурап, эртең обедке чейин толук акчасын котором, аз оклад котором деп сода кылып сатамыз. Сатып эле. Андан кийин дагы тааныштар чалып, ушундай обедке чейин сүйлөштүк. Если обедке чейин акчасын которо албаса, сага берем деп бир-экөөсүнө сөз бердик эле. Белки которо албады эми ошо. Сөз бергендерге бердик болсун. Албек кетти. Берки канча акча которду эле биринчи калды? 15 000 сом задат которду эле. Ансын эми кайра өзүнө салып коебуз эми. Өзүнө кайра кайтып койторуп коебуз, а? Кайра берип коебуз эми. Бере албадың деп ал акчасын алып албайт. Мына ошол үчүн туугандар жанагы айтылган сөз атылган ок деп коет го. Убагын айткандан кийин ошого бүтүргөн аракет кылыш керек да. Мисалы ыңгайсыз маселе болду да. Мен ал балага саткандан кийин деле üstüne $100 bereriz dep çalıştı. Men al balaga çaldım, üstüne $100 bereriz o bolsa şu $100'ın kotar üreyin. Пайдаңы kotar üreyin. Пайдан $100 berem dedi biroç. Kara al dedi. Al öz satpayın öz dele göröt go dedi. Öz de göröt, kommentari beredi ha. Мындай адилеттик менен чындыкты айтайлы, чындыкты жазайлы. Бала өзү жок деп көмбөй койду. $100 берен дегенге. Мына Тугандар буга кайтайлы бою 1.55 чыкты. Буту колу таза экен, жебичи жакшы экен. Ана мындай 79 тавро. Бул тамга белгиси. Эми тааныган билгендер жазып коет. Породасын чынында билбейсизби же сурадыңбы? Жок, билбейт. Кыргыз эле го да. Кыргыз эле. Кыргыздан экен.
Açımları, ufak başı, boyunları, bakları. Onlar jana çoğ ötpöy kичинекей кадрдан тартып бердим. Мына бuyursa geçenki dançak boyu 1.50 ile. O 1.50 yok. 1.50'den öder alayım. 1.50 taza. Bu 1.55 tuvanda. 1 santimetre daha rol oynaydı. Canlar. Hazır mı? Bunun çağılışıp ekrandan görünmeydi. Mına туғандар atqa hem qisqa nusqa ma'lumotini berdik. Qiyal бағасында qancha deymiz? Ақшасын 170 мың кәмі бар жантары. 170 ming so'm. Kemi bor. Жақсы не қылып береді жеңіл. Жақсы нәрсе. Тапаса 1.5 алып өспірім олса жақсы. Жақсы, ha? 1-2 жыл күтсе ат болып қалады да жақсы ат болып қалады. Мына баяғы чоң ат алып, қайсыл жерінде мінесі бар екен деген ой болады екен да. Қайсыл жерінде ударбы же бір нәрсесі бар деп шекшіп қалады екенсің. Мына салынған емес ат. Енді таза да өзіңөр салып үйретіп алғаны мына бір вариант бұл дағы. 170 мing kemi var. Çal öğresinger. Telefon номер Qiyal. Sen номерін қойылу? Sen номерін қойып қойшы жантыр. Мен бір жаққа болып қойшы мүмкін деген. Телефон сатқан жаққа кеп қойшы. Oldu ayday ver үйге Qiyal. Байлап отын салып қоямыз.